Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Musidɓe julɓe tedduɓe, mi salmini on ɗo goto kala inde mum e yettore mum, kala ka wawi wonde e hoore leydi ndi. Aray en yewta e ɗo seeɗani andintinen jama on fi ko yowodiri e o zakatul fitr, hunde tawayde nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe waɗɗini ɗum e mofte ɗen julɓe ɓen ittugol ɗum. Zakatul fitri on ko waɗata koye suuma e ko woni sabu mum ko laɓɓingol taga ɗon, laɓɓina korka makko kan e yondingol miskinaɓe ɓen ñande iidi toragol fiyo kamɓe kadi ɓe heɓu welo welo ko jama on fof ni heɓude gon. Waleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. E hara nden ñande kamɓe kadi ɓe ɓittorali ñamete. Zakatul fitri on ko balɗe ɗiɗi ɗo e julde, ma ɗum ñande julde ɗo e iidi on yahede. sa woni ha iidi on yahama artama, sa itti haray ko sadaka jeeyaɗo e sadakaji ittuɗa, kono haray wona zakatul fitr. Zakatul fitri on koko mi woni repetude ɗo konngol zakatul fitri. Zakatul fitri ko muudo no famiro. Muudo on haray ko on saayi ɗon ittete. haray kadi ko ittete kon e muudo ko ñameteɗo e leydi ndin ka on tigi woni ɗon, ñamete andaɗo on ɗon, wowtaɗo on ɗon, mo jama on ɓurata ñamude on e nder leydi ɗon. Wano kamen haray ko ɓurete ñamede ko maaro. Maaro ɓurete ñamede. Ala kulli hal on tigi koyo etu ñameteɗo ka leydi ka on tigi woni ɗon. Oɗo muudo eɓɓore makko nden ko kilo 2 e feccere. Si tawi ko kilo wonɗa e etirde, si tawi ko par kilo wonɗon etirde ka wonɗon ɗon, haray ko kilo 2 e feccere woni fi hoore wootere. Si tawile hara ko pooti wonɗa e etirde, ko ɓe wiyayno sukareti kon ɓaawo ɗo, si ko ɗum wonɗa e etirde ko pooti 9 woni ko etata. Pooti 9 woni ko etata. Si tawi tun hawri ko kilo, haray ko kilo 2 e feccere. Si tawi ko pooti 9. Si tawi hawri ko juuɗe ɗen, ko juuɗe 2 timmuɗe 2 ka tagu, ka janɗugol, ka yaajugol, ka juutugol, ka timmugol, kaɗe nokki laabi 4 ɗe wayli. On laabi 4 on andi ko arabuɓe ɓen wi'ata
muudore koko juuɗe ɗiɗi hawtiti nokki wayli nde woote ko ɗum ɗo wiyete muudore. Jon noon pootiru no woodi ndu mari kundukun dow kundukun kun no fanɗi leygano yaaji mawɓe wiya ɗum ko muudore nden noon etirde nden fii muudo on nde ɗo sifa juuɗe nelaɗo ɗen si nokki ko laabi nayi nokkata wayla e nder mayre haray nde heewi ko ɗum nde wira muudo. O waɗi ko ɗeɗo ɗiɗi si hiɓɓodiri nokki go'o wayli wiyete muudo, si nokki ɗiɗi wayli woni kadi muudo, si nokki tati wayli woni kadi muudo, si nokki nayi wayli woni kadi muudo. Jon noon si ndeɗo heewi ndeɗo kayre ko sa'ure nde wiyete ndum pootiru ɗon ndu wonɗa e etirde ɗon muudo ndun ɗon ko sa'ure wiyete, sa'ure nde wiyete wona muudo. Kono ko non andirɗen enen, ko non janɗirɗen wowtirɗen woowirɗen andirɗen mawɓe men ɓen no noddira ndum pootiru ɗon. Donc si wiyama muudo ko ndun ɗon haray fanda enen ka men, kono ka haala arabu ko wiyete muudo koko juuɗe ɗiɗi hawtiti nokki wayli wiye muudo nde wootere. Jon noon ɗum pootiru ɗon ko hebbintandu ko arba'atu amdadin, mana ko juuɗe ɗiɗi hawtiti nokki wayli laabi nayi. Arba'atu amdadin ko ɗum wiyete saa. Nden sa'ure ɗon ko hebbintande e pooti ko jeenayi, ko hebbintande e kilo ko kilo ɗiɗi e feccere. Ko ɗum ɗo woni fii hoore wootere. Joni noon yimɓe ittanteɓe ɓen ko gorko e sonnajo e mawɗo e paykun e korɗo e maccuɗo e gollowo si tawi ko julɗo. Ka hadith nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ko ari ton ko ɓe inni kon nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam waɗɗini e dow yimɓe ɓen ka muudo ko sa'an min tamrin aw sa'an min sha'irin, ko ɗum ɗon wano noon nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam waɗɗiniri ñaameteji ñaametenoɗi e on zamanu ko ɓe wurno ɗon ko. ɗin ɗon ñaameteji ɓe woluno fi muɗum, kono ko sa'ure wootere fi hoore wootere. ɓe wi ɗum ɗon ko fi gorko e sonnajo e paykun e mawɗo e jiyaɗo e korɗo. ɗum noon haysi hiɗa mari gollowo si tawi on gollowo ko julɗo, hara on ko an fawti ɗum haray iɗa etanamo muuɗo. muuɗo on si tawi etama ko fi ɓe yimɓe ɗo wona e etanede. Kefeero etantake. Misal si tawi woni hara gorko hino jombi sonnajo kono sonnajo na julɗo, o etanta on sonnajo ɗo. Si tawi noon awri sonnajo on kadi hara ko julɗo kono hiɓe mari ɓiɓɓe, ɓen ɓiɓɓe maɓɓe ɓe jeeya ton e ɓiɓɓe maɓɓe goo ɓen ɓe na julɓe, ɓe yalti l'islam, ɓen ɗon kadi a etantaɓe ɓaawo aray na julɓe. Ko julɓe ɓen woni ko etanta. Si tawi tun on tigi wona o julɗo
ara e waɗɗaki ma e tangol on tigi muuɗo joni noon sa eti muuɗo on naɓa jonna miskinaɓe Allah ɓen ɓe ala feere ɓen e wasiduɓe ɓen almasakin wal fuqara jonna ɓeɗo ñamete on uccita yaha muuɗo on yallino sella ittugol mbuuɗi ɗin ɗum ko mahallu khilafin bayna al ulama minhum man ajaz wa minhum man la yara dhalik no woodi sellimɓe dagini ittugol mbuuɗi ɗin jonna arana ñamete on tentini noon almuasirun karamokoɓe ɓuuridaɓe ɓen ka sakkitoru nga no woodi yiwɓe ella ala nde mbuuɗi ɗin ittete badalan min at-ta'am lonto ñamete on kono no woodi woɓɓe e karamokoɓe wiwɓe lisaman koyo on tigi yalti ñamete ɓe wi sabu ko ari kon ka hadith nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ko ñamete o toɗɗi faami o ñamete o toɗɗi joni ɓay o toɗɗike ñamete mo anduno mbuuɗi le no wodano joni o wolali fi mbuuɗi o toɗɗike ñamete idan ko ñamete on ittete haysi tawi mbuuɗi no woodi haysi mbuuɗi liibi ha honde sayde ko ñamete on ittete hada iqtida'an binnabiyi sallllahu alayhi wa sallam wa amalan bisunna ñentingol nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam e gollirgol sunna on alayhi salatu wassalam tutabbiquhu ala harf si tawi a gollira e ɗum ɗon haray ko ya ittu ñamete on jonna haray na mbuɗɗin jonnata haray ko ñamete on jonnata kono noon min al ulama eno joya e jooma gande ɓe yaali ella e jonnugol mbuuɗi ɗin bal woɓɓe maɓɓe no yi jonnugol mbuuɗi ɗin e ko ɗum ɗon woni ansab ɗum ɗon ɓuri hawrude sabu haray neɗɗanke on no haton jiɗi ko sodata immorde e maafeji si o heeɓi mbuuɗi buyi o ɓanni on no so heeɓi ñamete buyi o ɓanni tori haray himo haton jini e maafe donc o itta e ɗin mbuuɗi ɗon o sooda maafe o defa o ñaama ma ɗum simo ma pori e ɗin ɗon o wawa e sodude ɗon tewu o bannana ɓeygure makko nden ɓe defa ɓe ñaama haray ya hada o ya hada e hino ɗo ɗum ɗo hino ɗo ɗum ɗo mana ya wawi wadde ñameteji ɗin o ɓeynoyni no wawi wadde mbuuɗi ɗin ala kulli hal karamokoɓe feƴƴuɓe ɓen ɓe buyi e maɓɓe ko yaari ko ñamete on woni ko ittete no woodi noon karamokoɓe ka sakkitoru nga yiituɓe wondema ella ala nde mbuuɗi ɗin ittete yallino sella ka goɗɗo wona e pays goɗɗo goo wona e pays goo o ittanamo ton muudo goɗɗo hino Europe ma hino Amérique ma Australie o yahino Afrique yallino sella ka wonɗo Afrique on etanamo muudo e konngol karamokoɓe ɓen ɓeɓe yi wondema ɗum ɗon ko khilaful awla mana o acciti ko ɓuri e moƴƴude kon ko ɓuri e moƴƴude kon ko honɗum ko ya ittu muudo on ka leydi ka wonɗa ɗon hada alladi yarahu badu l'ulama ko ya ittu muudo on ka leydi ka wonɗa ɗon ɗon ɓuri hanude ko ɗum ɗon woni ko duwa kon wona ya ittoye muuɗo on nokkugo hara koye leydi go wuruɗa kono ɓe inni ella ala si tawi woni a ittanama e ndiya leydi harana e ndi leydi ɗon wonɗa ɓe inni kono noon araya acciti ko ɓuri hanude kon ko ɓuri duwede kon ko ɓuri wonde important kon ko ɓuri wondude nafa kon
ko ɓuri hittude kon a acciti ɗum ɗon a waɗi ko ɓuri fanɗude kon bimana ko ɓuri moƴƴude kon koka wonɗa ɗon ko ɗon ittata muudo jonnaɓe miskinaɓe wonɓe ɗon ɓeygure ma nden kaɓe woni to naɓanaɓe mbuuɗi kamɓe kadi ɓe ittana hoore maɓɓe ɗon bimana ɓeygu ma ɓeygu limaɗin ittorana ɓiɓɓe mon ɓen an ka wonɗa ton itta ton karamo koɓɓen no woodi tabintimɓe ɗum ɗo ko ɗum ɗo ɓuri hanude no jeeya e ɓen wiwɓe ɗum ko samahatu cheikh abdoulaziz ibni abdillahi bin basin rahimahullahu taala هذا رأيه هو سماحة الشيخ وهذا مذهبه ko ɗon ɗo woni ko ɓe yaare mum kamɓe wondema ɓuri hanude konko ya ittu ka wonɗa ɗon kono noon ɓe inni si goɗɗo ittanima to harayna wondema sella dey ɓe inni kono haray o acciti ko ɓuri hanude kon o waɗi ko ɓuri jasude kon ɓuri hanude kon e ko ɓuri teddude kon o ya ittu ka wonɗa ɗon ɓeygure ma nden itta ka woni to haray muɗon onti ko yo tinno o wakkilo o waɗa ɗum hara o wersindake mum o hunde nde nelaɗo waɗɗini e hoore tagore nden ko hanuɗa wadde sa waɗi ɗum hiɗa mari baraji laɓɓinte zunubaji ma laɓɓine e korka kan waɗa wonane kadi sadaka si yehi kadi ka miskinaɓe Allah subhanahu wa ta'ala joni noon yalli si min mi itti muudo an on no sellanammi waleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh no sellanammi kami jonna siɓɓe an wano bappa an wano kaawu an wano nenanto soko wano nenan mawɗo wano kotirawo an wano miññirawo an gorko ma sonnajo est ce que no sella kami jonna ɓeeɗo zakatul fitr est ce que no sella kami naɓana ɓe muudo mi nelda ɓe muudo karamo koɓɓen inni si tawi hawri ɓeeɗo hino jeeya e miskinaɓe ɓen ma wasiɗuɓe ɓen ella alande naɓantaɓe jonnaɓe nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam no make hadith womo itti muudo maɓe make sadaka ni ɓe makiri maki mo itti sadaka jonni neɗɗo miskino ma baso haray o itti sadaka o heɓa e baraji mum mo itti kadi ɗum o jonni siɗɗo makko mo jeydi ma mo kafidi hara ko jeeyaɗo e ɓenduwaɓe jonnede sadaka nelaɗo maki wonanaymo sadaka wa sila mana wonanaymo sadaka wonanamo kadi jokkor ɗum en ɗan haray wonanimo sadaka wonanimo kadi jokkor ɗum en ɗan jon noon woni sadakatun wasila ay wasilatu rahim joni si ɗum woni haray a heɓay kilal husna yeyni yani moƴƴere nden ka sadaka kadi e moƴƴere nden kadi ka silatur rahim a jokkagol en ɗan walakin bi shart nde tawata hara ɓen ɗon kafidaɓe maɗa siɓɓe maɗa en ɗan ma yo taw hara ɓen ɗon ko miskinaɓe ma wasiɗuɓe jeeyaɓe e duwaɓe jonnede sadaka haray ko on tuma jonnata ɓe kono nene ma e baba en ma ha e pati ha e soro ha e mama soro ha e manta soro ha dow ko ɗum ɓeynata wa in ala al abawain wa in ala jon noon wa in alaw e pay koy kadi ɓiɓɓe ɓen tosoyɓe ɓen wa in nazalu wiya ɓiɓɓe ma ɓen e ɓiɓɓe ɓen ɗon ɓen
e ɓiɓɓe ɓen ɗon ɓen e ɓiɓɓe ɓen ɗon ɓen jokkira noon ha jippoyo wa in nazalu. donc ɓeɗo a jonnataɓe zakatul fitr a jonnataɓe sadaqa on. haray ɓen ɗon a jonnataɓe few kono wano koto wano miñan wano bappa wano kaawu wano yaaye wano honno wiyete nento soko nene mawɗo e ko way wano mum ɓeɗo fuu sayna am fawtiɓe no sella ka jonnaɓe zakka anno zakatul fitr mana muudo on hara kadi yo taw hara ɓen ɗon hino tawa e ɓen miskinaɓe ma wasiduɓe duwaɓe jonnede muudo. ɓeɗo landi wosi tawi mi tuuti yalli haray mi yoɓay ngal ñallal a yoɓata ngal ñallal ɗon sa tuuti haray lanni ko ya yaw wuyɓoɗa continue a korka ma kan a ñamata a yoɓoyta pakkatu kadi fawakima ko waɗina am fawti e tutugol ngol. haray eɗen darowo ɗo inchallahu taala il est plutôt 20 heures l'heure juulugol saudi ɗo menen yona e joni ko moyen 2 minutes woni 20 heures on ɗo. haray mi acci tan waɗo inchallahu taala haray mi arti kadi sayi jaroji ɗin ko Issa Sall mo pitaware ya leymiro woni on salminde wonɗo Arabie Saoudite Makkatal Mukarrama. Assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh.